Bethlehem veng thlang PYD channel clear to te in zawai chi bai vek ule lal chan tluangi kani a amasa in twal chung kaushan chenchin thar ilongai thlang u kumsang ni somni paruk missionary day chu ni som paruk January sang ni somni paruk zirtom ni changkhan manani a tirkau silal mangai zola hnen achangin pathian thu changai thla kani a unaw nu van pangparin pathian fangna hla sa in unaw nu Rosie Remsang Pui Secretary Mission Department Bethlehem veng thlang kaushanin missionary day thu cha chiar chuaka upa Robert la romoya Mission Department Chairman in inkhom kai shwain inkhom bana thingpui roi tui nai takil hauni in missionary day lomna inkhom hi kaushan mi puin an lutle ani kaushan committee chuan kumsang ni somni paruka rongbol tu atan hengmi te hi an ruat bel thushil tu atan unaw pala ruat kima unaw nu latlan hlu I te ile unaw pa vanlal shwaya chantu atan unaw pala din tharazadeng te an ruat ani Pentecost Pavalai Polten and Deiti Chan Saktura Kaushan Committee and Ngen Angin Oneness Men's Group Din Channi ni Sompani February sang ni Somparukchu Pavalai Poldin Zampapak Rising Day atang Kaushan Committee in Apomani PYD lam thuthar ilongai thak chun somang u Bethlehem veng thlang PYD member unaw nu TBC la remliani chuan January ni somni pali sang ni somni paruk inrin ni khan unaw pa sila rohlua son of silarin heta zemabok aizol nen zemabok Mizoram UPC kaushan biak ina kaushan dan thiang limin anin neya twal chung PYD chuan angai hlu le a anin nei lompuinan citation cheng sang khatman hu ape ani Kumtop Award atan twal chung PYD chuan PYD Member of the Year PYD Inkhom Kim Loman le Group Inkhom Tamjok Loman te asiam donani twal chung PYD Committee chuan kumsang ni somni paruk group budget atan cheng sing khat sanga apasani ni sompakwa January sang ni somni paruk zangkhan twal chung PYD huapin infui tharzan manani a he hun hi unaw pa David Lalmoi Zwala Vice President twal chung PYD chuan kai shwain unaw pa Vanlal Famkima President twal chung PYD nen achangin infui na thu cha ngai thlakani a unaw nu malsom kimi EBM General PYD nen achangin Faith Promise campaign ngai thlakani a member chanem tak anin khomani Archive Room Committee din ni in hemi te hishwai tu te anni Chairman unaw pa David Lalmoi Zwala Secretary unaw pa H Larin Zwala Treasurer unaw nu Silal Muan Pui Member atan twal chung OB Media and Documentation Committee baka upa Larin Chanale upa Robert la romoya te anni ang Joshua Group te chuan Joshua Group Member of the Year an thlang le dona loman atan hian momento cheng zariat man hu pe kani ang Joshua Group hian February ni rukzana semhan turin January ni somni pahni le ni thum zan khan sangha du turzon natlang an neya member thok chuak an chale Mosia Group te chuan Kumtop Award semle turin an rela award atan momento cheng zariat man thalak chuang ngei pek ni seti in an rel bok ni somni zangkhan group natlang nein bonglu po fule pikul zor natlang an neya member thok chuak po an chanem le ani February ni sari inrin ni jinga hian biak in garacha bonglu po fu potfu wa nei ber thlan ani ang LED lam thuthar ilongai thale nga lang u twal chung LED committee chuan thoshil tu atan unaw nu te latlan hlui arlal lom zwali le la shwai tluangi te aruat bela chair atan le thopui hong tu atan thoshil na hun nei te aruat chin don ani LED te chuan inkhom cha le group inkhom cha lom man semle cha anti a lom man hi pakhatna cheng zanga pahni na cheng zathum pathumna cheng zanhi man ani ang LED Ruthi Group te chuan sumtuak nan ni somni pathum January sang ni somni paruk zan khan bongsa anzwara bongsa dor tu te chunga Ruthi Group te chuan lom thu an soi LADS Cherry Group te po in sumtuak nan ni sompali January sang ni somni paruk khan sangha anzwara member chanem tak an thok chuak hunrem chang da na zira group member te tlo chu an tumbok LED Seri Group te chuan arsazor anrela thlathar February chol ni voi thum na ma azor turin ro man na an siamani Pangpar Committee lam thuthari longai thlak chun zom le ang u Pangpar Committee te chuan kumkal talama an lo ti to chin danin ip an siam le a thlatin Pangpar Committee ten he ipa hian poisa an tho chinani tin ni somni paruk January sang ni somni paruk tho chan ni khan biak ina Pangpar le abe bom te tifelin an hatlang Rai Committee lam thuthar ilongai thlak chun zom le ang u ni sompakha January sang ni somni paruk khan Bethlehem veng thlang kaushan committee room a Rai committee shwai tu te church in hlan na nei ani a kumsang ni somni paruk Rai committee shwai tu thar te chu
Chairman atan twal upazalian tluanga Secretary Unau Padini lal sang zual sailo Treasurer Unau nulal mga isangi ti anni Khatizong kha tunchum atana kan news point the chuni a Bethlehem Bank thlang PYD channel min lo clear sakzela min lo subscribe sakcheu turin kan so ma cheu